Ole, chibai levek ule. You guys video kan siam khat khop maya. Ma deu kan video siam katuma maro chu computer che da wanga thei lo ba. Chin do lo kan tum le portal an lo update ta. An lo update thar deu chia hei video kan siam do na ni a. Thar engenge mo om nual ani. Le kan in login do na hi captcha hi a en har chi na ron ti to a. Maro chu kan se thei tho tur angai te la captcha hi enge tangkai na kan ti chuan spammer ho tan spam prevent na tan anti ni a sei shit ve shim shima tinana login to pani chuan spammer hovin engema user id pakhat khan password mi hack na password te tam tak rin ang anti zot sat thelo na tur khan tiang hian anti thina captcha ang lo chi te po thena chen verification I am not a robot ti te po amang chi kha spammer ngani spammer prevention ani soitel version primani chu le ta hen kan han lut ta a hetla hen thil thar em poni lova new chu len ti tho ma dei pokhan om to a hi soidon taila achunga hian om thowa ta tang pona lu thei thowa mar chu achunga tangin kan soyang taran kan lut photang le chuan masabera chuan kan soitur tun module kan soitur chu MBU module le MBU capture status le class C hemit pathum hi tun din muna kan soitur ani don ani le MBU hi soi masabera other capture status ti hi other capture status ti hi an hong taila ila hian other information lo lang ani mo other information lo lang ani chuan hetila hian class C o le tita a student za samthum pakon oma chumi zinga chuan other nei hi other kan zia lu hi mo kha za samni pakhatan oma chung zinga chuan za samni pakhat hi UIDAI atangin verify to other verify to other nei jong verify lo nom lo tina ni hi ke mani chuan mo chuan hetila hian pending hei hi ka hemi ka soi chan deuh tak pakhat po ni a ama khan MBU pending 314 315 316 317 318 ania ama saber hi pending 315 ania hi 316 ania hi 318 ania hi 317 ani ama khan chu enge omzia te po kan soi tel thowanga tuna chun hei achiang sa deuh run to maya chu kan han soi don ani le hei chu ama sai chu MBU pending 315 kan ti hova kha ani a chu H5 to 7 H5 to 7 kan ti omzia chu ama ha kan se to tho MBU chu kumnga le kumsom panga update angai kan ti a kha kumnga atanga kumsari inkara khan update turani mo hetilai kumria tani to khachan aboi thlak do to pothim ani mai thetin MBU update hi kan video ma sapong kan se to tho enge tangkai na kan ti chuan no pang hi an lo than len hian fingerprint kan ti te iris kan ti te tin atara an thalak rim rim po hi update angai thina chuwang chuan kha update angai na chan chu ani chuan enga tinge kumnga a le kumsom pa nga a hian an ti kan ti chuan hei hi chu a h a hian a hun lai an ti aniang chumo berana chu kan shredon nia kan hetila MBU update pending 5 to 7 ti hi chuan 5 to 7 a other verify to ho zinga khan MBU update ngai som nga pasari an omti na ani chuan MBU pending 5 to 17 316 kan ti ang chi kha 15 to 17 a khan kini chu kan nei lo ni hei chu kum som panga tang som pasari primary level a chuan om meu lo ani chuan MBU not required a oma MBU not applicable a le ani hei hi kan hriat polang ti kal hawa kan soi fi do le kanga MBU not required ti hi chu MBU tiam ngai MBU ti ngai h a si mo a zia chuan kum som panga hnuai lampang som pasari thleng poni theiang chu hei hemi hnuai lampang ni si ma se MBU update ngai lo howa kha mo khang ho khan ni mo hetila he za somni pakhat kan neya somnga pasari hen update an ngaya abak song update ngai lo howa kha somruk palin ni don MBU not applicable kan ti howa chu MBU ngai ve to lo
kum som panga chung lampang ho mo som pasari chung lampang te poti then ju 15 to hemi inkar hi kum som panga pel to khan som paru ko po khan MBU update khalangai the som pasari po khan langai the ya kha khami ngai to lo ho mo MBU MBU update ngai to lo ho kha MBU not applicable ani kha abik takin high school le higher secondary school a khan in ne yang kha in lo shredo ni not applicable ti hi in lo ron boi tla zona po ka dong se uzewa not applicable ni chan angai lo mo an h kha an kum kha over to MBU turin i kha kan hre thiam do ne chuan tila hian entina na MBU hi enge tuten nge ti ngai kan ti chuan mo entina na ino pangkha kumria talo ni ta entina na kumria talo ni ta MBU angai ve lo itimei thei chu chan om thei a om zia chuan no pangkha kumnga alo tlin nuwa MBU update angai kan tia entina na kum thuma adara lo nei ta a chuan kumnga lo tlin khan update angai ni amara chu ifanu mo ifapa mo kha kumnga apel to nu kum saria mo kumria ta mo khan adara lo nei tharta a kha chu hetilai kumnga chu update kher kha ngai lo nakina kum som panga ni huna a update angai don mo kha bang khan anni chu update angai lo wa ngatinge ti kha om theya kumnga nu lampanga an nei kha chuan an iris te an mitthla te an fingerprint te kha update sa ti na ni chu chulai chu kan thiam do ne chuan hei tilai hian hetilai hi apumpui khan ni ta tilai na breakup a class switch breakup karon om vele mai ta kha chu soife lutuk ngai lo tura ngai taila a tha o me chuan tilai tang hian engemo information kan nei thei chu no pang zong zonga khan adar nei za ta nia adar nei zinga khan engzat nge verified lo engza nge lati ngai mo chumi omzia chu adar za somni pakhat nei zinga hian engeni verified dona no anti hi chuan verified kan han verify you adik lo ho wa kha mo khang khane tu bidan ti chu la verify lo trim adar thun ver ngot la verify lo te po kha khang ho te kha anni chuan MBU adar MBU modula kan lut ve lenga achung chia adar MBU modula chuan ho te ni hei class ina thlan theya mo class ina thlan the ta hian hei thlang taila go kan han ti tang hei hi an MBU module module han ti mela update la ngai mai not required te pending te not required te pending te lo ni ta kha hei hi module hran ron da khera kan du chon heta tang po hian list of student atang hian active student hian kan en thei tho ni ta hian nei ten om vek thei tho wa amaro chu khatia tilem lo khan MBU ani wa khan module thara an ron da mai ani te po kan ring dewa chu bang chuan khala kha tian ar omani mo hai ji soi thui vak po ngai lo tur anga yang tikhan adar apar zo ka lo lu te ni soi thui vak ngai lo tur anga yang tikhan en zung thei ani chuan adot le chuan class section shift section shift hei han hong tai la class section shift form ta hi tila hen class hi thlan thei nual mai ni mo hi amaro chu he tilai note hi chiari la note class shift is allowed only for student of class nursery oblique KG to class 1 kul level a chuan he tilai select tur om treu ma se class 1 noi lampang chau i shift thei chu chin thredon nia class 3 bi te hei te class 3 in hong te la hei ati thei a mu thei vek ma se a thei lo ni nakina kan soyang kan hriat tur chu class 1 hi a hnuai lampanga i shift thei anga mo chuan PP 1 he tiang ho kan ti hi asanga te tikhani shift thei ang mo hemi inkar chau hi i shift thei ni chu kan hredon ne chuan class 1 hi khana lo ni ta kha kan shift thei chin chu ni ta entina na mai class 2 or class 3 hi class 4 a shift tum taila mo section thlang taila update tila hey school and block level user can change a student class from PP3 to class 1 only mo school level le block level chuan class 1 noi lampang chi kan shift thei class 1 chung lampang shift ngai kan nei ani chuan BRC kan report anga district a chuan an lo ti ngai ni chu
kha kha class C falon tamaro chu class 1 noilam panga antenna na nikuma pp1 pp1 ka chau kan ne ya ke ngo kg1 kg2 ti mayang kg chau kan ne kumina kg1 le kg2 kan nei ta sia tunami hi progressive progression activities a class 1 a om ngai sia kan te ka su na kan da phota kha kha ai niama kan si fle thaya amo pol bo kan kg1 kala kg2 turania amar su class 1 kan da ta se ti chi khatiang pol bo kan kha school levelin kan ti ve thei to ani chu chuan hakha tuna video kan an soi thei chu ni ta a MBU chungchang le MBU engeni khatiang le class C fakha kan ti thei chen kha a om ve to ni thil thar engemaw a om ani chuan kan siam chaw le zel tur angai taila kha kha tuna kan video siam thei chin chu ni photro se me